Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Karbi rong asar nijang longri amai lapen Karbi rong asar kopili hawar amai hin pen pherang ke amai ke phapo. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy kopili constituency arlo phelangpi rong kangtui rong asar a hemalong Karbi rong asar nijang longri amai lapen Karbi rong asar kopili hawar amai hin pen PGR VGR along le phutak pherang ke amai ke phapo. Thang achiklo ni phai ingkoi rai siarni Ningkan surihinira ingkoi rapli porphai hinira achiti malom phelangpi rong kangtui rong asar ahem Karbi rong asar nijang longri amai lapen Karbi rong asar kopili hawar amai hinpen pherang ke amai ke phapon alamthi lapuhilo Keramtang ni phai kripho thang achiklo ningkan surihinira ingkoi rapli arni phelangpi mate khiruni towar krong phli ka te tokalong PGR VGR along le putak kakham khepon ASCC Youth Front Lapen KSA Asong Atumpen Bang Sopi KSA Asong Along Claim Bang Phu Atumaphan Nunia Mate Bihari Akhayatum Arengahu Kapasodun Penajok Ongdung Karbiarat Chesong Si Ing Tang Kring Pen Chesong Pondo Bang Sopi Karbiano Autonomous Council Kachari Ahin Pen Kirang Nipai Inko Thang Kansuri Hinira Inko Piani Ji Phualong Political Party Kedoan Lapen Hamphang Asong Pen Chingwai Ponsi PGR VGR along lialong kido abihari atumaphan katharle chiaphan rat athengno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen lamchak chipipon Lasi Karbi rong asar nijang longri amai lapen Karbi rong asar kopili hawar amai hinpen kechengsi CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan churu pajirpon Lapen ni hang longri kedo akarbi lapen ni jang longri kedo akarbi aradaphan tuning ripon alam theke Karbi asar mar atuma phanke manpeng chipi ponchi pusitame poho aki airpensi pipa jirponang po Risomar aphan ke poho aki lokpensi pipa jirnang po lapen sarpimar atuma phanke poho sarpi pensi manpeng piponang po Pusi Karbi aradaphan tuning ripon Khiruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel. Pulote arong asar pen amatsi adai do kokpo. Pinu arong alat bongkrok bongchin. Arjan tarpang teksi tarpon nangpo. Jong si labang so aron pen jong si claim lepute ame thang arong asar tumsi muadai che nangpo. Lapen cerai Ingdeng plik Soarlo apat man ki pinangji lake jamborong jir ik khonjari he hui pensi aman pi pajir pon nangpo khonjari ke lahelo lasona morok bangke ake eraki lasona morok bangke sopinso mate riso marphan aman pi pon longledo labangso akhonjari bangke Suarlo korjang tame sarpimar tame suarlo pasi pajir ponangpo maikre nialong tame ilitum karbia mailong lo puluti pusi nilitum richo la pen ronga celang pepen karbia khai phan chuning ripon lo nona kai maikre ni along ta suarlo aphan puhok er arak pen man kipi ilitum thek long olu bonsita labangke aron damlim kali pusi nilitum rong asar do anpen cerai pon cerai nomor pho soarlo atum arengahu pinike erabang kaching thang the deji aphan cerai pon derlo soarlo tumbang arengahu mate thogwa mareng labangke ake erabang ching thang pon pedet dang popusi richo lapen ke nilitum rong asar tum cerai pon delo athema ake arong bangke ilitum sopin sotum ama pla ke pen akalar isiwet lasi labangso akalar isiwet ajoinesi sopin sophan aman pipi dara sonsi chingli jotiti lasi solo tu bang pinya ke bang thak thedet lapen ching thang thedet jiaphan nilitum rong asar lapen richo arida tari chipi dulo richo pen labangso alam pangdak pondo
cerai trok bangke la pohelo Karbi Anglong arlo Karbi Arong doan rong asar barim pen hukum awe pin pen kithir tang arong longri habe ubopong asar cintong rong khang asar hima asar atum rong thak long lilu pini Karbi rico pen rong asar atum kacerai pon Karbi akhai pan aron kimi kapaklang aloge lahelo Karbi lamet amai tiripi amai pen Karbi lamet amai aro aphan apor arnia tengpen rong thilu aklamalong nangka chetong dun pet chia phan pherang kya thengno pen lam the che paklang po pini ni phai ingkoi ra hini pen ingkoi ra pho an ing deng thong ke pra hini Karbi lamet amai pi rong thilu aklamalong si paman ponlo la si la solong Karbi lamet amai aro kero an me phun me et pen nangka chetong dun chia phan si Karbi lamet amai tiripi pen chuning report Manja pen Indrajit Tero report Karbi Anglong News Channel Nanti puni fi solo budi. Pini ni paling koi ani lo sedak ingin ni paling koi dah ini ani perke. Angkan ni paling koi dah ini ani permake. Dan kongke dah ini Karbi lame-lame ingkana sek ame. Perlu puni ko masih bangsu kisi kedang. Kena shot an kena tum kisi kedang long lo. Senglok ini karena ini kurang waktu itu sama Central Committee pada tiri piatum nang pingkat last AC kacingwai pen pangda ko na pingkat teng pen nang tungipu bang haro proxy sosi apat aruarim ben bang duji nongria mai pen duji pura soteng silutum kedo ketha kadim tathik kilo so teng si hala so phaya teng pen phang silutum chukidun so namungan tan tum tiri kalan dan kan kon me ko hai tum tasik dolo kapan part me kaprek kalau aluhi ke padu sudah tuhan kedua kita kan dah kepanggil penting lok pinang koram kelahan kami tum isi kedang dulu lahi lang dam lalu punang deh dah nau nindeng kongke berani kan sekami kedua pan ke sisi ke ketang kosong bensin tu guys helong lah masih non ini apor lang ini putar mah ingkoi dah ini kan yang sampai si dah ke bang tum dunia pos ke dah ini apor lang yang bawa tum kedua yang petang aja fansi tum ke sisi lo masih dah songbong tiri pia tum tame dah wang pen kaki bidi sore nang pidun lo pidun thota pu kang wai mek tiri pia mai pu angse sango ta pinja bang dak bertara kan lo sona haksi tum iem barim bidi chairman pen senglok kaprek board chairman atum ta dak wang kaki ngecerap ke tudun masih klaim kedam kedua kita ningarong bohong pen si klaim lo lapan part me kenang sot pen dak rong kilu lapan rong kam hawar arada tu dak ongdung pen da hai sai ke klaim antame sono bo me thang dok pen nun terili pen ke wang son ben lo dak social work ke klaim son ben si wang si na klaim lo ke penangan hem kikim pen senglok hai aliralon ke dokan ke klaim kedam antame alang itum arong pen si mulai dapat dak tu sumaro panjang lo ba saratung atau tawang sekarang klaim lo masih bahaya ke klaim pen penangan mana tangka ke pelam nang uji podim tame isi kijoy ke long pun lo asal haksi mo pen pubom ke cukup juna pantame ke ongdung dak ke bokre arong atung yang lihan kemana hand kerui pen senglok bong hom tang ho bong supi tang ho lo rasana kak bako arbuhan tame kecicak dulu langsung nitum sila son hantu taho hemdu taho lahai tan nitum risna kon ko lahai tan dak kecicak pen nang pelipu si ace cisi nang saja lo masih lalu non nitum kecuning rije bang ke Karbi Anglong rada cuma pan Karbi Anglong penangtan kedua Karbi atum lamet lamcong kesinghon abang ku bang sidoan tame hala aruari melong ba long riame long penangdun ke bang atun ke bang lo tapi ang tanah tum sampai na tum apor cipiben dak anisibak nang cetong dun
อยู่ระหว่างโซมุเป็นพลลำเมลำจงกระชิงฮอนอังเฮกบุกเจ็บปักลังนะทุกคนเลยพันธุ์กระบังเป็นแต่ aliran lo nang tidu ni pan nak tong ni pan si chuni pono ni tum kiri kama hin pena mangke son hak si bidi sore stame jong si dulang pulo tante nak tidu na por dulang mo la ame du bom hur si tame la so bang tani tum deng pon bom po la hai lo la pa tame hala bang so apora hu hala me tidu bom hur tum la ke ronga je hala tarang solong du asam kali da ke tu malam lam song ben ching lo ke ching wai ke ching sai hala song si ke ong dia lon utame la si hala so hu do bang ahutame na tum bang sendak lam achu lamer achu la pen ching lo ga hirji he bang tum da duki pot hala hai nang ka judun pen isi mithang alam ki ke ching hon lo kwang he ka bang la so bang ke na se paklang dun na som te pusi chini lo Inut dentakat ingti arong amikar karlitang dilibe Bangalore kam kachongda dun adimalong amat thilot Thang ni phai ingkoi re si ningkan surihini ra ingkoi ra phli Dokmoka police station ke parlo dentakat ahithi adung het denta ingti arong amikar karlitang long sodar bia sopo dilibe alangli Karnataka alongri Bangalore arong sopi along sai kachongda tampen kopi koson penlone kopai kelang nopen amina kabuha ahem along amat aprandam juilupusi ahem asor purial kedo an pen phirang kyamai chupapen pachini Karlitang dilibe alangli somar sopinso bangkithom lapen alangli chora tumapha chepa motekang bu penajok hemtun isi lapen thenta ingti arong arada kedo anatumaphan pamang hukang pronglo Karlitang dilibe apurial atum pherang ke amai kachop hapon pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang alangli tumaphan kachuning ripon kang hon kang jin sopen labang so akisung thektik ang bong ahut nangli rabdun wektha pusi pherang ke amai kachop hapen kachuning ripon Ate kititang abangar pup methang ahem hong tu an kachiwan chiaphan tangka puisa kavedet penajok kititang abangar pum sita jewan thek thedetlo lasi kititang abangar pum hem an kachiwan thek chiaphan kang hon kang jin sopen nangli rawek thapusi chuning ri parpik lopusi pherang ke thengno pen lam the chepaklang pon dong mukak pen ren sing killing report Karbiang Long News Channel lasi kichuning ri bang ke sonjalo yo non abang arpum hem kachi wanjie phan tangka poisa ke dori ajoini to da pen da bihem si nil tumta rong rat atum pen hitame tu chingki chethan lo sitame e ison le palanang ka ve ison le chopalanang ka ve son si ajoini si ho akihilo an chongda dunang kok lo jo lasi kichuning rilo khai hiyan alangli hitum hitame alangli tum halo rong rup kachari konsil kachari ahem phu tum lo lasi alangli akihai tuliram rong hang hitame nil tum phan nang rap tha pulusa nangli phanda nili nang chuning ri lo nil tum pu dead budi arpum kachi wanje phananta avidet lo sitame litum ke hako pen hitame e chorki det chuphejo det niom niti doko pot pu arang pan ke chithek long te pu la so det budi chi wan ye phansi nang li phansi ni litum ke nang chuning ri iglo nang li nang rabi tha polo ye la si e birta chala hitame nang li phanta ni li nang pale yelam theke la le e pirthe kisung suri do hitame nangli phale nang chokha khi polote nilita nakha akchokha dunda thai vedelo apen laso phutha alam bang kisung gi phodet alam ta laso ahem asora bang hitame to dapenta laso lam arju longlog masi usomar chopathita bang thomlo bikrai lang e along lita ve aphelang ta ve e ahema sorta arjulong lok pen masi fitdet u son yo to da penda chuche junji la son si mandelo ankenil tumta rong so pi rong so thi pen he tami e
inut bang si bidi sore le jithan timum hitame kave saide abang pi pinakamasi tangka poisa ta long thek hedale yo akhi ma porlo pinakamasi lasi nangli dorsing rong hang MLA aki hai hitame nangli hin benta nang rabdun ye phan nili ning chithelo niltum dak lang hin homosti dhentang ti rong nili mata rong asaro rong asar pu wa phi tami nilita nili dona hem pinaklo nili ong sar apoklo chiwoi ke lasi nang tum jok jak atum hansi ki misen ji phan ki choklim ji phan anso se ilitum parti long penta ke pang tang pon tv phan lasi anso se nang tum nang rabon tha pusi nili ke nang chuning rilo nang tum hansi saratum lartum ithetum kidingetum tuliram munghang sarpen la alangli dorsing ronghang phansi nitum ke chuning ri lo nang rap thap lo nitum kisung la kisung abang ke kithi tang puman ke bangalore pen hem ani pawan piye phan natum da bidi sore nang Karbi anglong angkang pi inglong kedo a karbi atum to war kawidet penajok keso det abang aphan kachar chongpen kachiwan ni phai ingkoi re si thang achiklo ningkan su ingkoi rapi lakha ingkoi re barguri constituency during polling station ke parlo kambura ingti arong arat nonpu arani sitami kacheleng atowar kimi midet pen ajok keso det abang aphan keso kachelang chia phan pura inglong pen thoi an peja ipen nang kachar chongnang La sonsi karbi anglong inglong kedo a karbi atum kacheleng atowar kimimidet pen ajok nonpu arani sitame kisung along sidulo la sonsi pherang ke atum ka humri dam along ke thek ponlong ateng lapen kachini ponateng diplumu kambura ingti arong nonpu arani kacheleng atowar si jasimet kisung kachetong nang si thek ponlong lapen diplumu kambura ingti arong arara tum sitame Kiduki sung alam the pherang ke tum ka humri dam ahut nang pachini dun bang solong kacheleng atowar kimi midet pen ajok penang an kisung chetong pon nang lupusi nang pachini dun diploma mate kang burang ti arong pen jesimet hichi bawa kirang kewang lapen Sinan kadang beseme kachar chongpon lapen anparta hospital ahem lele ako kado chewa weta hadak kiso kichelang ya deman so arlo kiso along kasik sak the kepon je hanse ane penke towar dambo mahu Rang nam pelo piaju oso amahang patek plot lapuan akisungan Kadang betum semi kadang lo. si haladak arada tumpen nang pachini dun lason thak si pini arjer ding kluipen keso kiti rok ajok si sai jok je hospital an kachewan anta pecha ipentami char chongpen wanang koklo pusi pachini lapen nonamat keso det abang aphan ke wan detlo bonta tangka kadure kedo kokajok kasik sak hetiklo bang solong keso det abang kambura Diploma ingti arong mate kang burang ti arong pen. barguri MSc mate education Keso, recharge kacewa. aphan akirap kelong Sinan kadang beseme lapen haladak aradatum pherang ke kahumri damahu Kado weta hadak kiso kichelang ya deman nang rapri pusidame to war Kepon je aban hanse. kacheling ni senchi aphan nang Rang rapri pelo dola. pusi team karbianglong kejalin karbianglong Kado wetum sumi kadang lo. tuli ramrong hang lapen dr numal momin lapen dua barguri education richard tokbi lapen kithe kiding atum nang ravek thapusi diplumu kambura ingti arong arat pen chuningri padupo Dua barguri pen Edwardson ko report Karbiang Long News Channel. Nilitum ke sarkar pe nang kele ke Ajata pin na hemso hai hoi ta nilitum ke long le job car jokar ta aprang ke do ta nona pian ke avide uruna doi corona doi ta longon de or expansion la hai ta velo ai ta sota logun de ave Ang litom ladak kuna puling dong puri dun ne. diring Dering puling si puri dun din. Ite nang litom ladak haladak diring an ini ke thoyan ki dam dai phan ku an bak kilometer bak dulang tuwar phan mang ke. 15 horo 15 la solam la solo mando asi nilitum ka da prang pen da miti ke hadak bos tami jok dong le bulut job no ke dam ke bang tami duk pik la pen atowar tami kason si kang ram
arleng he hoi do kedam Kostopik na litum. kostopik stami nilitum apor pen nilitum cetong donji stami kupia posi piniar Diplomat yang na stami nilitum hormul. han diplomat na a hormul ke nilitum hanang lele Nang lele. la pen nilitum hana hesaba wedera so Ente dak lokal na litum rong political ke klien dun bang doma. But president. Ini. Ente nang humri re nang humri ready. Hela rajani titum nang humri ready ma. bang ve la tum Wang stami tin di. Ente ko pilon ente nang litum non ki wang ji apan ge development nang palit tu ku sinang litum chuning ri ma. non bang ke nilitum kachuning ri bang ke la hello tobar ke dam nilitum duk pik an asi tobar ke nang nang ji la pen nang humri si tobar ko son si ke dam ki duk ki sung man nang chinia son te mi senji pulo athema nilitum ke so he hoi la pen bar khai sek nilitum ka helat duk pik an la si la hai hoi akisung nang chini pulo te la hai prapjin pen nang rap nang ji la tobar bang ki nilitum phan prapjin pen tobar bang ki nang pivek nang ji Litum ge wang chi tamit to war ki wang siksak thit tan haya. ladak rong doma rekta tin te de ji tobar bang bom hoke tamila dak anang le rok pulo te munira tum ko ani ladak kidu kisung ben sido nang lo Ente oruna dai mukha ke long dun ik son doi ma. long le nilitum ke Haka long le pindi. corona dai long le hem sota long dun dedi hem sota ve Sangka we Jakarta we ham sota we. job card avelo thang ta avelo dak ke Extension nang na lang long din, bang no? ma se avelo la towa kabi pena jok loma mante kopi pensi pu pola kalang bang sota lo la to war ka ve pen jok si bang bang ta ve de nang humri bang ave de ra son do Ente la kisu ki un hu che ko son lo nang litu la to wa ka we ke kachi pon pon ge. la ke char chong men si chi bon nang lo Kante la us Chekso English LP School along non puta kijuna lang avarsai awi. Lakha Inkora Trok Dua Barguri MSC constituency ke parlo Jasimet Lakha Hini Dolamara Angkang Chekso Moniram Be Arongalong Chekso English LP School along Kijun Alang Avarsai Kavide Penajok Kacharli Osomar Atumaphan Jin Somemi Asonsi Thekponlong La si labangso LP School along Perang Ketum Kahumri Damahut ke Thekdamlong Atenki Labangso School Adungalong Akimi Ringwell Kaselampon Thekponlong Bon Sitami Non Abangke Aring sitame patang tedet penajok. Pangram su ason sido. Lapen ringwell kimi ke patang tedet ajok kacharli osomar atumaphan phere rap mimi ason si thekponlong. Lasi majok le la soasai klempon patang tedet sitame kapatang thuchiaphan hawar arada tumpen education EM Richard Tokbi lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atumaphan hadak arada tumpen tuning ri padopon. Dua Barguri Nana tuna dak tibok ihalo kedi. Sharing follow la dak lang jun long leke smart tong je Kalan di. ring ka tang ke jam mati Oh. Te noni tum danang lang long ke la soring bang ke tang te de nang na lo he ke klem hoi long ke patang te de la si la so ke klem tu mar si klem ni ke chinjun manang. so atun se plan bon ka bidun long ke Oh te ke chali osomar tum bang andola dak la so skolong. an jo hu te ye Bang koi bang thong kep lo pu ans bang. an ke vi ji bon bang krenar kep ne bang krisur kep ne si don ve lo bon Kalan kedi. Te la bang so skol pe nang le tum pende ke chirap dundo la pusan do manang le tum ni sitame. Kalang kedi an pini si tundun bang kedi. Kalang kedi. Te ala bang so skol lo master pini kente chivang ikbiar ma. Sibang ke he Chivang kedi. so chiko bang mute suti ande rama ande dang ni to he madu ko ya ma si pathan to Kalang di. kenon ke la so hulstur polbon bang ha de lobon Oh. Te lang ki jun long leke aji ding open nang na te ya an ki tun ji punon ba osomar tum lang jun ji pute ko na pen silang wan non te. hada lang roi ban si wan wan ni Lang royal lang si osomar handa pa jun lo. lang roi binoi kali he mani hapu long roi pen hada pu long jor pen si wan wan lo La osomar tum mans tami nang le tum la lang roy alang la puson se pa jun bo. Jun ji ding hang tu phan ke. Oh. Te nang tum bangin non ma ke
kijun alang bangke siksa ipik lo dak bangke siksak lo lang ajun bangke kalang ini ajana war size tabi nangli le la ang le thang ta ang le la oh ta chagla te la lang kijun long le pe na ka pe te la toilet a hem kha koson no bar pi bar so chi te hem bang kan mini hin ni non ko son ni li ta wang de da kalang ma non lang ni ta iri don bu ma don ha long ni ma iri don bu lo kalang ni na tu men chi thani gi ma nang le be ni li men ke ka sing nar pi te nang li bang ni Julina teron pi kalang ma li he ma sor bang president lo he da ka school president lo pini he bang alang li men bang ke koson babur be ke di ta na tu men hin panan chore iglo de Murkho Mantri Scheme Pen 5 km Sanglang Hat Pen Mere Phiti An Black Topping Mate Carpenting Akan Keklempo Lakha Inkoira Pon Nilip MSC constituency ke parlo Sanglang Hat Pen Mera Phiti An Black Topping Mate Carpenting Chengpon Rat Akar I Arjerding Tuipen to Warnang Jipu Pen Team Karbianglong Keja Kedoan Lapen MLA Dr. Numal Momin Atumta Radapan Matasi Rat Kasiksak Chini Pemesi Aning Kemi Pen Rat Atumapan Towar Pipon Pen Radatum Chehok Ponlo Jongdame Athe Lahelo Highway Ason Athe Kaprek Atowar Ke Avelo Lale Chelenglete Langbung lang plate ahut pen ke school kidun osomar atuma phan sitame gari wangpo akeng pen kedam a school osomar aphan langbung arsikang lun pen school kidun longle hem kachirui lapen ke so that ahut sitame to war ka heno pen ajok a pora teng pen paledam un e pen a pran kedam nangta chetong nanglo lasi lapuson akisung setame chetong ponang do oluputa pherang ke atum ka humri da makut nang chethanbi La sinon ke la haya kisung pen jokpon poputa hada kedo arada tumpen nang chethandun la pen team karbianglong ke japonlin ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen MLA Dr. Numal Momin Atumaphan rat pen kachoro pachirpon la pen kam ke claim mi senang ji pupen engineer bidu be la pen rong arat la pen jibiatum setami chilangdun Nilip Chokia la pen R1 Teron report Karbianglong News Channel So to work Murkho Mantri scheme men lo hedi 5 km mane CPDM ke from Sanglanghat to Meraphiti 5 km aleng nga CPini ke la carpeting camp pon bom lo kasi swakam langdun bom lo pe kadu ka we ratum ta chelangdun ai imiseni phan ta pen ke nili la supini a progress ke thek long ateng te mu April bihu prang prang ke tangi angring do ninget hedo so to wa ke cheng pe ni claim non an lojo la si mani complain la puson duma complain ke non mar ke theklong lang son avilang asi engineer nam putikang lo la so to wa la non February chiklo yon patang dai pula sila so teng pen patang puma mak son la February mane akama son teng de mu pe nili pulo ake der ne lo he bihu prang sita mela anda lile de ta February pini ke ko 20 welang mati February March 15 lo mange tang de na he pini sona progress teng de engineer sa ben ki pu pen chekok de ta hai pa sabo non jo bonsan la hai do mati labor problem do penola bini la hai material sa problem do pura sap der chata hai hai sita me March nang bong ke tang pu contractor amen nang ge a contractor ke pini munus parik bubon nilita kimi lang por la alma chini lang mute engineer sa pulo nang lang on thako lang dun tha bisa ho po joni si nili ni thom le ke ba tumi ta wang ani si ta wang carpeting chang cheng pu polam le jo ngasi lang dun lo aplo jo ৰাস্তাৰ আজি কাৰ্পেটিং কাম আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি ওৱান সাইডকে কাম চলাই আছোঁ ওৱান সাইড কৰি বিএম মাৰি আছোঁ তাৰপিছত আকৌ ওৱান সাইড বিএম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আকৌ STPC মাৰিম ইয়াতে 63 লজ আমি বিএম মাৰি আছোঁ 50 mm থিকনেছ থাকিব আৰু বাকিটো 33 মাৰিম STPC যিটো 25 থাকিব আৰু কাম দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হৈ আছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কাম আদায় হ'ব আৰু কাম এইদৰে চলি আছে আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাটো আছে আৰু
কাম ভাল হৈছে Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me